Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kumban nakaliang ini ngelak dia ban bu ya kejing ya kejing so kum kejing pisai kalau kini kejing ya persuk bakla hak ini ki seng semla kalau itu kimat ibal pisai kini kirang bakmat bagawai kadai ke bagusim besar bor bagawai kita kejing atli ki bor sesar hapo jong kahima dan nomor pakam semdan kum kata te dah kajing tho ngila da bu kajing pesai bat ni bu kajing tepat isa rapi ensim te nakaliang jong i ong ba nakaliang jong i kum ka diskusen hi sisen bala don kanu ka komplain ni hap kan study bat ni hap pan pek hi ya kajing sisa te tanggung ta hi ong bat lada don kam ban khot kum ka ban khot kum ka hireng ro musafot ban yo ya kajing sisa tidak sekalak bandai lembah ikut Islam. Bat nakaliang jong ni long ku bakloi lada sarpin sen ikut ini hakan ku po nomor ba kom bangila depren ba nakaliang jong ngim sem don hakan ku kata ka jitu ke bari kita nakaliang muslim ka lebar dan penbek yo ba ne ban pensiu yo ba re haswa bangin sa warra iya kane ka jingesok ha ka baidai bat kamu ko duma kabayal layale hapdang jong kayeng pat kahima ni ada pan aiswa ke jing percai haman lagi senong te haden bangila yo ya ke jing percai haman lagi senong te da ka dorbar pelon jong kahima hi barok kawai nila yo nila yarai lang ba ngin penduk no sendon ya kane kamu kuduma pat ni marak no ya ke jing esok ba sisa haden bangila marak ya ke jing esok nilap ba ni isibon ya ki jingkela ke benkong kum ka sosok ka sosai ka bomdon su ka jingisot hapdang jongi pi haparan nong snong parahima nangta nadu hakoroi karoi kapar ha ka bangim jui meno namar ba kum ban su itu sane pi ba ka himalang ren kum ba se barok yetep ka de hima baru spak andai tang namar bakadon kani jingale kani kamukuduma kamot kehimalang ren kamju don pon wat tang kandet ro ngam tips ai kajak tang ba kadau ka pati ai tisip dumun swa kalong ba lalu di hakam ko duma den rai haden bingila yo ya kane ke sok nong tai yo ya ke jing sai ya ke jing lot bari ya ke jing sep hakor jong kadobar hima udah ai da kecil ba nalo kata udah phe ro kat ya ke jing mi nak kahima se atli pon ka development fund ka research fund de ha ka baidai bakane ka development fund ni sisa ba lengba kane ka jingesok ni layo isibon kita ki lat jengpura empat ko jong lima de nakalen nga pesai ini nanti kam mulai sapi bidan mana ha ka baidai begitu nga pesai ba kam semlong kom kata namar ba yam nong tai umjule marwai ya kano ko ule da ka rai jong ka extip ba de itu kalong tang jing pensu bre na kaliang jong pi kun pinong perca han rai kom ka extip ba ngal ngari ui pot ka extip ba ngarti blang paswa bangin penukam ya kano kapisa ba de ka fon jong ka hima ni rai da extip ba de kam sumdon kom kata rumut ke jingkeno jong bakyo seludok ke tang ni lambak lah 10% kajing keno jong PPS kalau tang na kamta ban produstu bakla ya di ba ngamtep kajing ku jong kadai sai rai na kalian tu ni pensai ba muslim judan kata kajing le marwai kajing penuh bakla han rai ule hi ya ka ba ha haduk menta ni tu ti hajar ni sakti ba padon kum kata kajing le marwai ni kajing le tombor kajing kajing don atli ki bos sisar ngan persaya pimtak kalong kami hadin bangila marra ya ke jingesok hapdang kane kamukuduma kebayale hapdang kayeng bat kahima na kementak kajing ikini ki atli ki kendau kalau langan tilap lau langam hatila bat ka pene pengle de ban peniak ya gitu ki atli ki kendau kamut ba haban pom ya suka management board nama balai nama kini ki atli ki sendau kem dei trai su tang jong ka hima ni jong kayeng kala dei ka join property
dia bawa ka join property kamot di member ban ya don lang hasto ka management board yang don lang ban na kalian jong ka hima te kani ka management board pada kam nang ta ai ya ka board sesar jong ka hima ka board sesar jong ka hima kalong hikum majulong usim ulong usim nangka timothy kilendo nang angkat bat ya kuat to ka ekip ban hima te kani ka management board kam ta ai ya ka board sesar ka page bitang ban priya ya tu art liki kendau